Bapak Haji Darta, Bapak Sadut Bunda Kiki, Mimi Dabel, Ayah Dayim, Ayah Dayim, Nok Rere, Bapak Haji Darta, Bapak Dayim, Kang Lurah, Bapak Haji Dayim, ora bekal suang demen ngomongan sumpah pulang rela bagian rasa kena Haji Dayim, Bapak Haji Dayim tenimbang urip ora dadi siji sesapu buyut gentong sesapu buyut ocol buyut gentong Bapak Rasti sayang Bapak Rasti sesapu buyut gentong Bapak Rasti sing jadi saksi Bapak Rasti kenangan indah karo sampean sesepuh buyut gentong sampai kapan sun tetep kelingan Kang Wardono Bos Warna Baja. Waktu kita memadu cinta Bapak Rasti sedawane Kang Wardono dalam patron Balaraja Bos Warna Baja. Numpak motor rerangkulan wong loroan sesepuh buyut gentong disakseni sesepuh buyut gentong nang kumerici godang sesepuh buyut gentong jagat atis kayane bisa ditahan sesepuh buyut gentong Bapak Rasti punya kaya Kang Wardono deke kita wong lorongan Bos Warna Baja Plumbon Pulau antara patrol Baler aja Kang Wardono wong loro ibarat ramalan cinta Bos Warna Baja ati kula kaya dibuka Bapak Sadut Mimi Dabel dibuka dini sawiji nepa muda Bunda Kiki sayang yen Bapak Haji Darta kari kenangan Kang Haji Dayim sayange Kang Wardono sekian kari lamun
bos warna baja disakseni nang kumengrici budan bos lingga buana bosen jagat atis kayane bisa ditahan bos warna baja Kang Wardono dunia kaya deka kita wong lorongan bos warna baja gerimis di tengah bumi gawe ingat ning kasih Kang Wardono bos warna baja ati gandrung tapi luyung bapak sadut kemidaban demen bunda kiki ora tetap bung sesepupu gentong wis lawas Kang Wardono ranana bejaan bos warna baja tinggal kenangan neng Kang Wardono cerita cinta karo dewek bos langan Kusuma Putra di belakang sirna senabang Kang Wardono sengaja aduh simpan dengan bos warna baja naging batin masih tetap kelingan Kang Wardono sengaja bisa bulu mata Bapak LPM naging cinta Bapak Eja nempelin ada Kang Wardono cinta pertama Kang Wardono ora bakal bisa bos warna baja wis lawas ranana bejaan Kang Wardono bos warna baja tinggal kenangan akhir anak ibuku Santi cerita cinta karo dewek Bapak LPM Kang Lurah di bakal Bapak Neja sirna senabang lamponare rumah tangga bebenara jangan nganti awangan bengi keluyuran Bapak sadut sebok dapat balik esuk pundak iki sanggeme mampu itu alasannya diajak batur malaikat pegat bisa sampai wis entok talake bos melanele bulan riman bukan wis budune kalen maning bapak tuane dapet batir kaya sing dingin bapak tuane dapet angger bae bapak sandut kawen saling batin
bugalane ingin ning keturunan anake wis gede-gede dilema batu Sundamani nusuk kediri sun sadar wis gawe gani pundak iki ibu duwe apa salahku lawong sayang bapak satu sayang apa dosa kula wong cinta pengen emang kula ngemong ibu lagi neng demi cinta makin diwayu pundak kiki asal si tua ne setuju antara cinta lan dosa yen maju salah mundur kesiksa demeni wong duwe keluarga cinta kula ning kakang ibarat kamera ngubur besi jeneng fokus ning kakang tambah gede tambah kencang cinta ibarat singa luwih gede demen sing duwe wilayah tambah kencang cemburu niki curiga malah pengen kakang curiga cemburu malah pengen kakang cemburu sing duwe kembar cemburu curiga dan rindu lan cinta cinta kadang butuh rayuan gombal malah nok rere luwih enak tas tukaran di ambung batu dijamin pasang ngaplang-ngaplang selingkuh semua janji dosa trio tengah tunggu bosa trio dan liwat waktu nesing belangan budaya nanging pribe sampai saprene renatakan nenok rere lan bapak satu udah be rakolo ino lan selalu mimini sini cemara wetan kebayang ning pikiran wong santi mikiri sang pujaan mati aduh lawas pisan pepe api manyu ninggalke sebarang pepe iko makate waktune jero
Tuku Santi Repolo Ino lan mimikku Haji Seno selalu kebayangan ning pikiran bapak ejaran bakal mikiri sing dadi pujaan. Aduh lawas pisan kang maman sing duwe warna minggat ketemu karo babaturan Bapak LPM Santi sing kenal anyar Mama Bumi Karya pikir karuan nimbulat tresna gumalat ning dada wis mlebu kang pemikarya sejerone kalbu Bapak LPM Santi ora pilih bulu yen awan kebayang kang pemikarya yen bengi ke sing wilayah turu ora lengan ujung-ujungan kang LPM Santi nduk pujaan kandulane hati kang LPM Santi sing puja kang Bumi Karya sing manja kang lurah awan tawan bengi sepiralan LPM Santi sepiralan muke Bapak Sadun iya ora kelakon midabang buku wayang teman budak kiki sunem ajure kang lurah sendulanya kelakon kang lurah
Nabi ketemu Dede Aida, ilingan kenang gantengnya Dede Aida, lebayang ning sayangnya Dede Aida sayang, mangkene temen Dede Aida, wong demen ada rabine Dede Aida, kula kebayang bae. Kang kula ngerti sampeyan wis rapi, tapi kepriben Mama Cisero kula orang bisa lalen sing sakti. Bapak sadut sing percaya Bunda Kiki sempok tabang cinta, seminggu ping telu pos LPM tolong kula tilingana aja ora wis bagian selingkuhan dingin, kula rasa prihatin Mama Lurah kelingan janji kang dingin. Mama Lurah coba meningan dingin aja keren minyak sun rindumu kaya kelayung doang ganteng Satrio kula pengen ketemu ngitung dina ngitung wulan Satria langan budaya kapan bae waktune ngambung pipine, aduh sayang papai dia pujaan hatine kula ngane laut samudra dhuwure gunung Himalaya. Satria langan budaya orang bakal
yen wis nganggo lambi abang kelompok tani muda awan bengi aduh Kang Dedi selalu berbayang kelompok tani muda oke bagus Kang Dedi rupane matane bening nang Abimanyu yen ketemu sedina rasane pusing kelompok tani muda ada sedengange yen kula dadi jodone Kang Dedi awan bengi Kang Dedi sampeyan bayang-bayang kelompok tani muda sampeyan kelompok tani muda dadi bayangan Kang Dedi cuma sampeyan Kang Dedi dadi idaman nang Abimanyu Mama Bumi Karya wayang teman lamun kula dikelakon rasa greges hati ngenes sun ketungun kelompok tani muda Kang Dedi apa mani Kang Dedi yen nganggok lambi abang Kang Dedi awan bengi hati kula kayak kegembang Kang Dedi woe bagus Kang Dedi rupane matane bengi yen ketemu Kang Dedi rasane pusing Kang Dedi ada senengange Kang Dedi dadi jodone Kang Dedi awan bengi Kang Dedi bayang-bayang Kang Dedi ning sampeyan Kang Dedi wong lanang dadi pujaran kelompok tani muda langkah badan Kang Dedi kung cuma Kang Dedi sayang Kang Dedi bayang temu kelompok tani muda lamun kula dikelakon kelompok tani muda ati greges Kang Dedi rasa gegas sun ketungun Kang Dedi kelompok tani muda kesuwun Kang Dedi kesuwun bisa diilangakan tetap baik dengan Mama Ija perasaan sun keganggu Mama Ija yen sedih nabi ketemu kelingan kenang Kang Dedi kebayang di emane Mama Ija mengkene temen Kang Lurah demen wis ana sing duwe kelingan kenang Kang Bumi Karya bae kan kula ngerti Mama Ejar wis duwe rapi bapak sadu tapi kepriben Mama Ejar kula ora bisa kalen Kang Dedi sing percaya kula ning wong pati bang cinta semulan sepisan Mama Ejar tulung kula pilih kang anak Mama Ejar najan ora dikawin tapi ikatan batin kelompok tani muda kula rasa prihatin Mama Ejar kelingan Kang Dedi dingin beli bisa diilangaken tetap baik demen Kang Dedi perasaan sun keganggu Mama Ejar yen sedih nabi ketemu kelingan kenang Kang Dedi kebayang ning emane Kang Dedi mangkene teman sing desukra demen wis
Dayim, ayah percaya Dayim. Ayah Dayim kula dan cinta seminggu sepisan ayah Dayim tulung kula pilih karena ayah Dayim najan ora dikawin ayah Dayim tapi ikatan batin ayah Dayim kula rasa prihatin ayah Dayim kelingan kang dadi dingin pengen mangan serba enak duduk lagi pengen nyadang barang harapan sulaku dikates marokan disayang sir harakan lari gerung roman pribahasane Kang Dedi sayang Kang Dedi bayangane Kang Dayim ayah Dayim Ayah katon Dayim. yen bae. Ayah ayah Dayim Dayim terus. Ayah Dayim. Ayah Dayim. lakapat tadi Ayah Dayim. Arjuna langan Ayah wayang Dayim. ayah Dayim Dayim terus. gombal Kang merah Lurah. sapu Ayah Dayim. jokan Mas Dedi Terus ayah Dayim. Ayah demen Dayim. gresang Wong kangelan tua dewek ayah. Andini kubu Ayah nunggu Dayim. tengah sawah Andini Ayah Dayim. Kalau Andini Nesli Gunawan. pengen ketukun Ayah Andini Dayim. kaya nangis Andini sayang Sun ayah Dayim. sun ketukun gerang raman andoklong gerung ruman pribahasane andoklong saya andos bayangane pepe satu bokda bengkat tunangan baik wong bagus tipis lak pendek sejagat lak kapatare air cuna lambang wayang
dinasi bahagia memecer bos tebas mengawi dapat mata jalur langit bulan niti Cidarta paling sayang Cidarta sing paling eman tolong hati jaga Sembuk dapung ya disambut aja sampai kegoda wong liyan bulan kene seti nongkoni kapan kanggo wong sing cinta bos tebas memajar bos kemar-kemar hati-hati ini semoga rasa beli warna roba setia selalu nih pulang mimpi dapat majikan minum rere kula nikmati rindu sampai titik ketemu Sadut mimi dabang awan lan bengi
Bos Sadralangan Budaya Kelingan sang pujanati Kula rela bagian mati Bos Langan Budaya Kaji darta sing duwe kebo ireng no lintang bulan sing dadi saksi lamun kula sulaya janji sing wis Satria Langan Budaya ditinggalkan hari cuma Bos Langan Komarangan sing dadi ide ngamen Kang Awing Bos Tebas Wapetong sareng Bos Nyangar Bos Angge Wapletot terus, wapletot. Panjak sing nyasar. Wapletot kuning gonggong. dalan-dalan kalian Kang Bapak Eja Bos Angge Bos Tebas Hanya majikannya wapletot mah. Wapletot Kang Kaji Darta Oh, wapletot lagi kamera. Rabakan Sundangan walian Aduh sayang Jarang kulan bimbangan Kula pasti emang Kang Kaji Darta sing duwe kebo ireng Sumpah kula sing duwe kebo ireng rela pakai banget kenimbang urip no ora dadi siji sing duwe kelompok tani Mimi Haji Sairo sun kelingan awangan lengan bengi lamun kula sulaya janji Wis pernah mampir suut gawe kula ngerti Wogoro pernah ning titik itu Bos Langan Kusuma tapi kaya Prabu Iyatu Sudar jika bisa dipaksa Bapak Sadut anak anget sejensi perlu dijaga bisa nyawang kembali wong sing tek sayang budak iki apa kabar sun wis kejebak rasa nyaman Bos Satria Langan Bos Budaya tapi kehalang kenang status adian sun sadar lagi lakoni sang
Cinta beli bisa dipaksa dia anak hati eksistensi perlu dijaga. Eling sabar sabar sebenarnya Kali kangen ketemu dalam rasa pengagan lan kasar nungkuni sing duwe satria langan budaya beli peduli sing penting lakone adia kelakon dadi jodohne pirang wulan lawase pirang taun jemene rasa pengagan son ngarep-ngarep pegang kaji dartangan mojiangan syukur alhamdulillah darokan maha suci mulia laksana bareng segana orang gampang yang mungkin pengen bunga hadiah kudu melakoni bareng sing susah kang kaji darta sing temu kembar ora gampang yen mungkin pengen seneng no kayak sing duwe posang yang kudu gelem lakoni bareng sing susah. Moga-moga sawise kita bunga aja pada kita solaya dia. Moga-moga sinduelangan komaran sawise kita senang segala suka duka pernah sun kebayang akhirnya tapi kian bos langan komara yang ganding akibatnya di dalam asing pertemuan pula karo sampeyan bapak sadut ini dabang percuma mung gawe lara pikiran bos angge-angge wong pedati kasino endi timbangan tresnaku la awing bos tebas awan bengi bos tangan komara selalu mikiri cinta bos angge-angge wong pedati mula emong awing bos tebas yen cinta pelarian ini dabang mula sadar nerima di kenyataan kakak sing merasa ningkulah pos langit kemaran lir umpama mengemis cinta
cokrok kang dini kula sadar bos tangan komara cuma bagi perasaan. Ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Bos tebas bos sawi, oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika
istri bos talangan Wis duwe ganti beli berata dari siji sama Didi pungkiri Sekian kula kelangan Bosang jangge Ngedibangge Anane kasih pujaan Bosang jangge pedati Ribasane Sarung ilang Karo kakang Sintak sayang Dunia Tinggal kenangan Sampai sekian kulane masih ngenteni Sidak kebo kembangan ning sampeyan sidak kebo kembar dadi gandulane ngati bos angge-angge digawa turu ora lali wong pedati kula pengen dadi siji anane ngendi kebo kembar kula ngerti tuku maning noketi yen wong lanang ilang bosang jangge luruh ganti maning awing bos tebas lamun sarung ilang ala bisa tuku-tuku maning bosang jangge yen wong lanang ilang bisa ganti maning aduh keder milih bos angge-angge durung ana asing cocok bae awing bos tebas ajan akeh wong lanang noketi kulawati sangko hilang